Now handeni vhudzise vhutshilo une na vhutshila, une na vhutshila shangoni kutshilele ndi kwa mudzimu naa, ndi kwa mudzimu zwa vhukuma naa? Kharali ra nga kona u vula mbilu yaṋu ri ḓo vhona zwine na khou zwi itela mudzimu, or ni nga ini na dzina ḽa mudzimu naa? Paulo uri nda khou tshimbidzwa nga lufuno lwa mudzimu. Kha mudzimu a khou zwi itela mudzimu, a dovha a zwi itela na vhana vha mudzimu ngori uri a tshi funa vhana vha mudzimu. Ri a zwi vhona kha John ya thoma, ni tshi ri ni funa mudzimu mara ni sa funi murathu waṋu. Mateyu 25. Sheep and goat separation. Hu ḓo vha no separathiwa ha dzinngu na dzigouthu. So itani ri vhutshilo haṋu ni khou tshila kha saidi ya dzinngu ngori vha dzigouthu vha ḓo poswa muliloni. So zwine ni khou ita ni khou itela mudzimu na, kana mudzimu kha ndi tshiṅwe tshiambaro tshe na sokou tshi dzhia nga zwifhinga. Dzivhudziseni, ask yourself, dzivhudziseni. Funzani mbilu yaṋu, i vhudziseni. Zwa vhukuma ndi khou ita zwine nda khou ita ndi khou itela mudzimu naa? Sedzani uri zwine na khou ita ndi zwa mudzimu naa? Ḓisedzeni uri ni a mufuna naa? Ḓisedzeni uri ni a mufha tshifhinga naa?